megalayapost.news. Federation of Khasi Jantia and Garu Peoples ringkat berkibor berikmi jangka Shillong Municipal Board Katanat Labor, Katanat Food and Safety lembat kipulit ke enforcement ke Khasi Hills Autonomous District Council gila pelong ya gejing kena terdiri lisen hagitan pulu badam senjong hadin gejing yo jing ujol halau gejing bon jing barjela ki bale ekam khai pateng krem ki kot kisla ki babiang Hagani ke jinglek kena lalap ya shibun ngut ki barjela ki bala seng dukan balle ikikam khai pateng kremdan setia ya ki kot kisla ki babiang kumka leba license bat ki bedi Hagani ke jingkena lalap ru ya ke jingdon jiki khasi ki ba pensha gerteng lani kata ke bagi ong ke benami berban pelong ru ya ke dukan kumka jakasa habakren sikilap thai kbor hadien ke tege jingkena Chief Organizing Secretary ke FKGGP uba Krau Kupa Nongsid ula itu bahagane ke jingkena lalap pelen ya shibun ke dukan barjela ke bandran setia ya kikot kisla ki babiang badondu ki badon ya kikot kisla ke belakot ke tarik bat ki ba klem pentemai shu hendai kila shu play bian ya ke dukan ke jongki Hakabai dei bagi jinglek benami utai nong lamseng ulang patha ba kita rai dukan berale ikte kikam kidi ban kunbiang ya kikot kisla ki jongki pat kenturu ya ke Shillong Municipal Board bakadai ban simkia ban pulong ya ke jingkera na ke por sekapor utai nong lamseng la yathu masnyo jingtip halor ke jinglek kena jong seng bagi bor sarkar kila dandu ki dukan ki belakang kerdep buat pentipru bagaseng kena aili handai kan sambudin yakini ru dak ba pentip bagaseng kan select ban kendu you chief executive officer ke Shillong Municipal Board ban yo iki kerteng jong gitu dukan halor kini gebenta nak liang gaseng kel ai ke kerwa ke basyai bagi trai dukan kini ban board denti iki kendon ke Shillong Municipal Board kamtam ki dukan bam jong gitu barjela kedai ke bamdan setia ya ke jinglek khoi le suba bat kenturu gi bor badikmi bagi di ban simkia banle ke badan kam persya ya ke dukan nang ni sikmat yang seng ke juya na pos ke por ban kra ya ke ka trading license bak kunju ke level license wa ni ski entasi Patrick Julai arja rupsa penpau ju sokmen ya yang department fair lawan ban dan rekat lang ni ski nadu ka Shillong Municipal Board pada ke KHDC ka Labor Department kunjut Food and Safety bat i ba hakni ka jingkra ya ka trading license bat ka labor license ni si ibun ba ila babun ba ki dukan hakni ka than i ba kidan ki dukan ki bamdan ya ka trading license bat kunjut ibun ba ki dukan ki ba kham renew ya ka trading license la kumba sisnam ni asnam bat habai dei bat kani ningkong maso man ban pensyai sepi ba ngindal page haba yakini kedukan ko ban ai ke message ba dengan page wa haba fi apply trading license ba ban tabiang ya kedukan ki jongki ba itu ke rules and regulation la thok sai ba di ban apply ya ka trading license na ka municipal board ba kumju sawa pen apply ya ka trading license pidai ban board kat komit kendon ke bala board ka municipal ni ba so ban kentu ke municipal ru ba ka ban simkhya nakapor baki di ban check amba nakaseng ngir ni haban mi nakapor daga department hi isim kya ban check ya tadi license ba kunju ya liba license dan nakaliang seng ru ngiru ngikloy ban mi khmat angkat baki amar ngi ba kani ka jing bam renew ya ki license da jong ki dukan ba fair badan kani ka than i ba don ka jing do nam ya ka jela hi ba kunju i department hi ti kuntan nakaliang seng i kentu ba ki di ban sim kya nakaliang ka municipal bagi di ban simkia ban check ya ka trading license nomor ngi ka kum gitu rules ba tang hadu mulai pui tarik march ka trading license kalong valid tang sistem bat hadin ka pui tarik you ki dukan kila de ban renew ya ki license ki jongki nomor ka kum ka an ka rules ru jong ka municipal ngi ba hadin news ngi ka ban issue ka notice ka dukan ni gitu di ban ber renew ya ki license ki jongki tin nakaliang jongi ngi ba ngi yo jute pabun ki dukan ki bam renew ke license ini ski pelong ini bagi mix kemat bagi ban check ini ka trading license berkunjung ke level license
Ni kan takraw kum nakliang department ko di banwat wak sai mar ibun ba sa kidai tilong ta bagile benuli badai na hade lor kini kanong rem ba nakliang jongi ipan lada ya ki dadai ki basong kasir ipan ka business license ka badai na municipal board Kumna kunli pa digi di jisha kum ka meglia identification registration of migrant workmen act arjar atau hakatu ka act rukla keren sai ba kinu ki kontraktor na ki establishment na ni kinu ki dukan ada ki bu ya ki inong bala ada ki barjala ki di ban kadi kamram ke jongki bagian register ya ki inong bala ki jongki ha katu ka labor department pun ba ki dukan bomdon awat nakaliang keseng sa sim ka sinjam bangli kendu isu bat kunju ya ki licensing officer jong ka municipal board bat in pani ki list jong tu ki dukan namar maki la sim keteng jong tu ki dukan bah se nakaliang keseng ila check sa tay sakmat begini bas kam sakmat pa ila ekhang no bat ila nakaliang ki licensing officer jong ka municipal board la sim keteng may sim ka list bat nakaliang keseng nyai bot din Megalayapost.news